kama kawaida orege ndacokereria njitagwo DJ Love Official kana Love the Presenter na ndagiuka na ngwirire oro muthenya kitu inanguka no nginya ndige ndakurega kindu kiega na nigetha twakwo tukimenya muno makiria uhoro wa andu twiraga ati o mundu ari na karugano gake no na karugano karo inako tiko mundu ucio ungi nako na kamare uragerera timo ucio ungi aragerera o mundu ari na gono wake na muthenya umuthi ndukumona wakawe ndani ndatungana na kairitu kega muno miji nigwa miji natungana kairitu kega muno muthenya wa umuthi na reko tukwa tukimenya muno makiria uhoro wigie akana story yake ihana atia na in the meantime oya kohana atia uri kwega wega ta wega ani na uru nukuona haiti tigaru ni harani na gadara hira muno oi kwiciria we no tuigana ina bata we ni riri ni ground we na ma tuigana ina fio ni ona ndi mwegega ikigeria hanini urute irato icio na arafu ukihaha nego coka uguo tuigana na Lewe karibu sana Thino channel na DJ Love Official atonda kumenya muno riri uhoro wa mundu na ndamenya karugano kadi nako ri tiko wi nako uguo nyenjetwo ri uguo niguo wicoketie njuri naki na thutha na kwa kioyo ukokeithia mwiroreri na nigetha akorwo kimenya atiriri kiri tu akagatha karoguo ri getagwo atia mwiroreri wa DJ Love kohana atia we sawa nie na ningetoka Mimwangi ndika Mimwangi ni kairetu kahoreri na gekeneri oguo tu kwanza wa gekenera ri kwanza maisha meragekeno meragekeno niguo maithe maisha meragekeno riu mundu tagwo kamie ni ndiramenya guku ni wendani turi guku ni kaunti ya Kiambu na turamenya hari wa iciarirwo niga muno tumenya atiriri kaitu gaka igaciarirwo ku thabari yake koretwo ihana atia nona njuga atia nona the moment mwana aciarwo kana the moment mami ya deliver kana hau ni CV ya mwana yambagiriria kana ni thabari yambagiriria ndaciarirwo hangi koguo ru ni gwenda tuthithie ru urenda demo take through bas definitely ru kami aciarirwo mwena wa Nyandarua andu hetagwo Miharati kunu ko gwa shushu kuria gwa Kimemia kwa Kimunya ni Kimemia na Kimunya Kimemia ni wekiria katuge ni cio icio ni kwao yes kuko ndaciarirwo ngicoka after some time ngishift ri ngiuka Kiambu Limuru then Kimede kunu kwa thomeire Kimede kana Kimede then after that ngicoka gwa shushu okay ukuria Nyandarua ni de wa shushu duga de wa shushu tondu maisha makwa maingi no ngiga mundu ni wa shushu no ngigathia andu wone andu mekare wone andu maranana ndukaneyurie tikurana andu a shushu tombe makoragwo mari andu ahoreri muno na meitio bio na ni moe maundu maingi unduire muno ha uhoro wa unduire ara tigana na unduire muno ni moe maundu maingi ma muturire tondu uikara na shushu oria uikara nake ni ikagia kiugo na ni nyendete shushu itu muno itagwo Mukamitani okay shushu anyu shushu ni itagwo Kamitani na aikara ni mutumia muge muno mutumia wikeneire biu na aikara uguo ni aguikagia kiugo riu nikio gucira nikio nyendete guikara hakuhi nake then after that ndacoka ku ngirikia shukuru that is primary then after that gethi high school ndathomire Bungoma shukuru etagwa Lady of Mercy then after that after form 4 ngicoka Nairobi guthomera Kenya Methodist Bachelor of Arts in Communication and Journalism then gucira hau no thabari yako ikinyete na no turathie merale wako no akiguira uria maundu makihana no gamenya ati wega ta wega ati andu ni mari thabari na andu ni mari rugano ruria makoro mageri ugikona na mundu ni successful okimenya ati mundu ucio ari na thabari yake yumetie haria thi agoka kiambatagira oro kahora ru mundu ta muri to kamie gwita radio presenter na ndugate no ngara to nini tumakiria mwaki wakinya ni maikini rekererebe be tutariria thabari yaku ya media ikoretwe hana atia na but before tuigite horo igi wa media utekana waki masukuru hari tumira tungiwana kitu twa kuhaswana haria no actually kunayo I've been an M-Pesa lady no Ndiari aya road withdraw deposit unatoa ngapi
Yeah, Ndari no Ndiari acio rude. Ndari mwega muno by the way. And the experience was good. Yeah. Wa M-Pesa. Yeah. Taru gorie tara me uthia nyai. Totu ni ndaruta mbia na ndaruta excess ni. Ndaruta ni ngucokia. No ngiacokia. Eni tondu ndikwenda mundu ungi oke ajie. Ni ndi mundu uria believe ate weka undu moru ni ugucokagira. Riu ndarega kugucokeria mbia ciaku ri buko mundu uguka nake anikoni in another way. Koguo tiri hando Digia mbia ciaku. Then how ni tuko na online shop twina best friend yakwa itagwo Flower Collections. Udi pants nicio turindaga nacio muno. Iyo bado nginya theci ni ranaga. Yeah. Uhoro wa online. Ndu wa susurira orera hau wi. Online ni ki? Online ni social. Ni kwendia na social media. Yeah, social media reke tuge uguo. Kana technology. Kana ngenda ciake. Cia ukinyaniria. Nenda cia ukinyaniria. Okay. Kumania na hau. Rĩu after that iyo ndoga bado no iraran tiete ni project ite ya neirio bado ina run. Then ngioka radio-inĩ ngĩingĩra radio-inĩ as part of my internship ako nĩ kuo nginya thaa ici. Yeah. Ngio nginya thaa ici. Which position? I'm a news anchor and then I'm a presenter. No thome mohoro. Ne fio. Tahutia kamwe to igwe. Ũrendaga kĩ? Taru we tutue taru kwa eninirwo. Au nĩ wega kwanja. Ta ripoti to kafi nginya. Rũrege twambie ndĩ mwena ũyũ wa kahawa ndani nenie mukami wa Mwangi ngũrehagira mohoro o uria moka na muthenya wa muthi no gikeno guku andu no kuruga no gikeno muno ndu wa kafi kurutwo na haha twina mundu umwe agirwo gucira uria aigua after kafi kurutwo after kafi kurutwo riu we nie ndakena muno tondu wa mbere ndamenya hari mama chapo ndaguragira na ni ahingaga tene riu ndiramenya ingigathi nau ni mukorage Nde mukorage. Chapo nicio cia gukeria he kafi yothe. Guthira tondu yosaga ni ndirari ya chapo. Chapo nicio cia gukeria. Ndakora kuhingia. Mutura niguo wagenia. Ora hau ha mutura. Na mutura. Nanya murariaga ihenya arafu kana ukambi kwendio ta thaa ici. Of which ti wega. Mutura mugaga the secret ingredient ikoragwo nduma. Riu thaa ici ntukuhota tukaria kuma thaa ĩmwe thaa igĩrĩ hau nona nĩ hega. Ucio niguo niyo wa gũkorwo kĩngenia. Bas etagwo Kami Mwangi ni mumemerekia kuria thiini wa tabarira kana kiritagwo radio ya Mayoko FM aruta wira department ya news na no akorwo kiiguira rugano rakorwo koretwo ruhana and definitely turamenya mundu tagwo Kami ndogite mawega wonete thiini wa kambuni yenyewe. Odo wa mbere bethe ndikugite ni mawiko na ni wanikatiza hado tondu after presenting after gukorwo serious wiki yothe news and whatever Saturday ni kuroria Saturday kwendaga nuthia kuroria ukaroria hanini thiini wa show itagwo Super Sato tukaga na kada itagwo Jose agi mama wita captain wa Gogoyo ucio no tukaga nake arafu wiki igakorwo ni yathira iyo yega then wajoria mawega maria nyonete undu wa mbere radio experience ni yakwa ya radio ira guteithia ku grow as a person uria ndirari before nyingirite radio ti wodi ni grow ite ngamenya maundu maige then you get to meet a lot of people andu magakomenya ukamenya uria thi ikoragwo rijugaga experience yakwa thini wa mawikori ya open ile app konyonia uria thi ikoragwo yenyewe kuona ni ti uria da expectaga uramenya ni gicago kinene ningi ti uria ukoragwo ku expect after shule diwe kina ukona ikoragwo totally different no ka grow and at the same time gukenia andu jugaga ni jiguaga it's like nona uria mundu ugaga korwo na happy place yake ni ndanyita mic uguo ndambia kwaria ngoro igakorwo igikena riu it's my happy place riu undu ucio naguo no wega ungi nyonete thiini wa radio ni njui wita radio presenter kana wita radio news anchor ni njui wana tongana wana niyo mundu ni mundu na ni njui kuri muthenya wana ko ni wi wira na wi murakaru na ni ingiria no nginya ingire wira otagatia ukombaine ati no agiri kwithirira kiritagwo kihakiu yokore murakaru na at the same times no renda gukenia andu ya mwena uyu ungi ni ndigwa ati you can serve two masters cia kwota ati osi coordinate ni kindu kimwe kiria believe ri atete ku believe undu uri ukoragwo uhana ri ni ati radio-ini ri ti ati ni uronana na mundu ni mundu ukoragwo agiguthikiriria riu the moment waingira ri thiini wa mic ri uka imagine your audience ni gwetereire hau na ndinoka hau nigetha ushare
uwendereithie na mood ucio ndiwe we down na whatever ni okay umukenie nake agukenie tondu wa mukenia ri response ri ukuona ri ni agikeno koguo no nginya umukenie nigetha agukenia na I believe by the time urauma hau ri uguko lift up na ni uriganirwo ni mathina maku onako matiguthira ri for the part of the day ni wariganirwo ndiramenya watura gukorwo i department ya news hari challenge iho wanagerera ugithoma kana wika research by the hau muno kwanza ugeka research ikoragwo ni harito muno kumenya news iria yama na iria itari yama koguo utagikorwo we keen ni gukora mathina mangi ni magukara mangi utegubangire tondu mundu akiuma gwake ndakoragwo abangire nguthi gukora na mathina kana ki koguo hau no nginya utagikorwo mundu we keen mugoragwo mundu wina third eye kuona ino by the way ndingikorwo i true koguo utagikorwo mundu tocio ni ugubacia maundu maingi muno wow mwiroreri wakwa no akorwo kiiguira rero aigwa mundu agithoma news ukauga ati ucio ni ahitahitia agakigwathiro ikuruka ukamenya ni korwo iri thabari na no akorwo kimenya ati kuona ati mundu iri maikine bado na mana challenges makoma makiria tondu nao no andu otari angi hihi kuri mundu hau mwitagwo Kami niguo atiriri ngenda gutuika wa radio news anchor ta Kami Mwangi no ni ari muno guthoma ndu wa igi problem ya finance kana rigi ikorwo rigi ukinyita ndu wa naihenya ni thina kana gutuika ati ni mundu mugi is a challenge no kihwari onakio ungimwa advice atia ni believe it odu wa mbere you believe in yourself before mundu ungi okite akwirite rava ndio kana no wikio kana wagirwo ko believe in yourself the moment we itikia arafu take the first step ati we itikia na wikare hau ni we itikia arafu wike kaundu gegutuma ukinyire dream yako the moment you take the first step Ngai nake ni ahinguraga mirango tondu Ngai ndatutiganagiria riu umwonie we na wendira for take the first step things will flow onako ti stigo take immediate effect with time mundu nimeko hanika koguo ndwaikare o hau yes ritu kirekereria in 5 years to come respect kuro we ha in 5 years I'm just starting the journey is just starting in 5 years goda kuiona the news anchor wigatu ba tiati ona wigatu ni sanka we handite we had uri wirugamite ni kwirugamia kwihanda no ruko auga kwihanda wirugametie alafu uge inspire mundu age like hedio in 5 years mundu akorio no uroraga thini wa industry ino akoga ni Kami Mwangi no nyende oguo muno and at the same time kukenia andu tondu what is life without happiness na riu ngikuria we taruwe ukirora haku personally wenda gwatuika mundu ta uga ati ingituika mundu ta fulani no njigue ngenete kwe news anchor wa Citizen TV wetagwo Ivono Kwara ucio ndimwendete muno Ivono Kwara matale ucio ni wenyonaga ngauga that's where I want to be ucio niwe o inspire nginya kwenda undu like ukenda gutuika we better ndamurora uguo nderirikanagia ndikinyite hau niho ndirenda gukinya wow alingi hari mundu hau no ende ringi gukorwo akingini more about news anchor kana about more oro igi media no ende gukinyira kana no ende uikara ufuataga nenda-ini ciaku hi aikondo no pro hati na thina no korwo kimahe hari magikwamukira so mwena wa Facebook ni Kami Mwangi twathi Instagram ni she_Kami then at Twitter ni she_Kami ko ni gukoro okay ni tukwaria ntuko interact just reach out wow definitely no akiigwira miroreri wakwa kama kawaida ndigagira ati ndakurehera andu ega muno naga kurehera ati kindu kiega na no akorwo kiigwira thabari ametagwo Kami Mwangi aumite hari athi arokambatite na in few years to come ekoro ari mundu wigatu in the meantime akondo ra subscribe tigano ahutia hau arikito subscribe utika ngengere kau karikito or uhinye hau share video no tigira ati no comment no tiga ndomiri hau tondu na Kami Mwangi no kumiona rani mwenyewe no gumiona no rothe ukorwo akiwatch video no kwamukira guko ni kwa DJ Love Official. Thank you for watching and thank you for subscribing. God bless you so much.